to fatau fatu le paia man mamalu o tātou o tunu. Ia, i nei tai a fou, ia le tātou pōkala me masani, ia o le Maleifua Mai. Ia, fatalo fatu ai tātou au mai moa, i lunga o le tātou televise, le ala ata alau TV NUS, ia po le NUS TV van. Ia, fatalo fatu fou i le paia man mamalu, ia, whaafonga mai atunu mamau, i so se tafa le lalangi, ia i lunga o le kako YouTube channel, ia whapea man tātou Facebook page, NUS Broadcast. Ia, ma te fia whatalo whatu ne jao, ia, ma le tamaita ia karameli, ia o mātou rua fo i tātou pokarame masani. Good morning and welcome to the NUS TV channel morning show. A special good morning to all our viewers tuning in on our digital Samoa channel 8 and also to our viewers tuning in through our NUS Facebook page or the NUS Broadcast Facebook page. Today is Wednesday, the 28th of July, 2021, of week 3 of lectures for semester 2. Mātango fia nei tai au karameli, sulu mātango fia le la, ia o laso foli nei, ia o laso foli whaingoi na tele o tātou whaingalwenga, o laso tu. The Day of the King. Nasa fo ni wa matana ese falawa pani keke keke pua sai mini ala fo makanga. Fai show kama ya eu vou des for ele. Ya tato pokala mele tayau ya fanga solunga masani lava. Ya la amata tato fasi silanga. Ya a tato malo falo ni ne tayau karameli ya o tato la mua. Ya o ngata Samoa. Ia whapeai, ia sao whainga o aonga. Ia maratatou a onga i tai le maringi, i tai i munu. Ia o a whatasi mai, ia whai a onga i poi rātou whulanga lue ia vaenga. Ia o a whalau doina, ia o nanga matautua i tutono tātou university. Our guests for today are representatives from the Center for Samoan Studies, the Faculty of Education, and our School of Maritime Training team from Maleifua Mai. One of our important general public notices from the Ministry of Health, please stay safe and also protect our children from the rotavirus diarrheal disease currently spreading in the country. This disease are many germs that causes diarrhea and is very contagious and spreads easily for our children and babies. So please make sure those who are at risk are infants from 3 months and older, our children with weak immune system, as well as for also our children who have yet to be vaccinated with rotavirus. So please make sure to visit one of your nearest healthcare or hospital. Opening hours from Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. And also our hospital and motor tour opens on Saturday mornings. So for more information, please make sure to call our Ministry of Health toll-free line, number 800-6440. That is 800-6440. Ia ona se whamanatu nei tai au, ia pe ona ia tātou pokala me le aso nafi, ia whaafonga fo i lunga visi ala ata, ia mese o tātou le tio whasalau. Ia mwhala wiloa tātou mtanga wenga soi fo maloloina. Ia tu sai man fa ma yo lo pesi nei vai tau ia le rotavirus. Ia pe o si fiel manu tātou o tunu. Ia o le nei fa ma yo se fa mai e ma fai ona pepisi. Ia e ala lea i le tau sia o le ola tu mama. Ia ma le fa puna ina o le swa vai. Ia taua ia mo matua ia man mamalu lau tele o tātou o tunu. Ia tau sia tu mama lau tele. Ia ma i fa puna le swa vai. Na wale fonga tau mafa, ia puipia fo'i ia alo mawhana pepe, ia maise rātou, ia le whaia tui puipui o le rotavirus. Ia te talo atu fo'i ia li ima tamaita ia onga, ia o le tātou university nei, ia peon whaidoa, ia wale eile wa se tu o le tātou a lau mua nei, ia whapea fo'i tātou lau mua le i mutotua, ia ma le lau mua i munu, ia o tofu umama tātou mai nga fo ngale fa mama yo au o tatou sink ia e fa mama le yo au ia au te i u fale mai pe te tu o fo i tatou university ele fai fo so fa malostino sta ma tanga le uli ia pe a mai fo yo no ia
ia whare ui ia se tulou le mamanu o le tai au ia whaonga le whainga ia o wāre tau sia o le saunga le mūma le nei whamai. Ai mō nisi whamtalanga o lo iei lulu mera e mawhai o na so tai iei mtanga luenga o se fua malolo ina mtotua i o lulu mera valu se lau ono wha o le vanu o ono wha o mō nisi whamtalanga. Te Vita, this week we also have some seminars here at the university. We have one from the Faculty of Science. The title for this seminar is called The Plastic Pollution as Waste Colonialism. Ole Tato presenter will be Dr. Sasha Fuller. It is scheduled today at 12 p.m. to 1 p.m. at our conference. Contact person would be Mr. Tupuiwao Vayaso, Talavo Sulu, and Soona Lote Eti. Ia whafonga le tātou o tunu, ia iai fo i le seminar, ia la whātau nuwina i le so, i le tātou sa whainga whaasai nisi. Ia o le nei seminar, ia i te tāla se o se tasi, le mamalu le asunu o maua mai le tātou whaasai launga, ia ma whai o le awo i mai le tātou launga nei, ia awa le nei seminar, ia maua fo i nisi o le nonga, na ngona, ia manisi manatu, e mwhai fo le whaali, ia so manatu, ia wāle si tia, o tūlanga le lei o le tātou sisi o manga. Ia lewa sa noa te mai tai a karameri, ia le semina i o whao taraina whapea o le Plastic Pollution as Waste Colonialism. Ia ma o le o le a whaia le wholesanga, ia o le Mai, ia po Dr. Sasha Fuller, ia o le i tūla se fulu mare lua, i le i tūla tasi. Ile so fa marka me o fere la fa ye o ale Yeah, so late. ya o le afa tau tai le semina ia ile potu fono o le oa ia a e su mai e te o maua po fe tonu le tulanga o tu o le vaenga ia so tai e tato skulati ia poka ko security cards ia o lu market o fa singa tu le ia o vaenga o le afa tau tai le semina le. Our other seminar today is by the School of Medicine. The title is COVID-19 Vaccines by Dr. Ian Marr. The time is at 3 p.m. to 4 p.m. at the Mototua Campus School of Medicine, and you can also access it online. For more information or details for this seminar, you can contact Dr. Filipina Amosa, who is the head of school for School of Medicine, or give us a call at 20072. O le a whatau tai a fo i le se tātou semina, ia i le itu la e tolu i le whae le whiwhinei, ia i le tātou lau mua, ia whafo mai mo tōtua. Ia o le tātou semina leo whau talaina o le COVID-19 vaccine. Ia po tui puia o le COVID-19 Maleifua Mai, ia te le semina lea karameri. Ia o te loa, ia o le a whai loa i nisi o vaenga. Ia o lo fi mamala manu le tunu. Talia so se tasi, tala mai au tātou mafuta i tātou lau mua ia i mototua. E ma whai foi ona e mai mo mai lunga o le tātou link o le sum. Ai mo nisi whamtalanga, whafto tai tātou lau mua ia i mototua numera lua o ofitulua. Ia pe whafto tai sao ia le tamatai fo mai ia Filipina a Mosari Sam ia mo nisi whamtalanga. Okay, our next updates for our staff. For our URIC, proposal deadline this Friday, the 30th, July 2021, with a scheduled meeting on Thursday, the 19th of August. Please make sure that if you do miss out on the deadline, your proposal will not be considered or tabled during the upcoming meeting. Ia, whasesilanga mo tātou o whinga ruenga, ia li i matamai tai whaiaonga, ia la tau o lo fia, ia ma o lo wawai whatau teien sa i linga o research ia o le aso fia fo le tiwa i karameri. Asfarele nei? O le aso farele nei. Aso farele nei e whaangata o mai tusi tarosanga ia po poso ia mo tūlanga tau se reni. Ia tūlanga leo sa i linga. Ia mo le tātou whuntanga o le ai loilo ai ia tusi tarosanga uma i le aso sul Maleifua Augusto. And our other important updates
Today, on Wednesday at 12 p.m. to 1 p.m. is the University Culture Hour. And during our Culture Hour, we normally have a whaingalotu up at the NUS Fale Samoa. We wish to invite all our viewers, all our students and staff. Please come on over to the NUS Fale Samoa at the Lepapaingalangala campus at 12 o'clock. We will be holding a very short service. And our other important reminder, there will also be an emergency culture committee meeting called today at 12 p.m. So please make sure to check our Facebook page for more updates. O le aso nei ka mili o le aso o le tupu pe o na taua ia o le aso o maua mai tongi o le whinga luenga. Tātou tā se fumali lua hai tas tātou tā pua i whātasi i whalsa mo o tātou universite tātou o whinga luenga ia man whanau au so i whafo i vi inga rea tua o tumula wa count te o tai au ia o koe mamāku i loonu ma koe mawhiu i koe sa iri nisia ia o tūranga nā whamatu atu le tātou whainga luenga a li i matamata i haonga ia le tātou whainga lotu i le tūla e se fulumale lua i le tasi le olo ni au auli nei i le whale Samoa e whamana tōtu fōi ia mo i tātou o tātou whainga luenga ro la vea le komiti lea o anganu, i le vai aso anganu. E iai le tātou whono whātope tope, lea wolongo ina mai, o le a whātau teia lea, i le potu whono, a le sauwha inga po o le lau mua tau sa aonga tau sa mua. Ia, lea o lo tai whono, ai le whionga Maleifua, lea sia rangi Maleifua. Ia, whamole mole au maa ua mai nei whasa launga. Ia, o se whono whātope tope. Our important notices for our students, please take note that for our Chinese language community courses, it is now open again for registration. Registration can be done on our website online. You can go to our website www.nus.edu.ws or you can visit our student administration office for a registration form. If you have any questions, please email studentinquiries@nus.edu.ws. These Chinese community courses runs for a period of 8 weeks, 2 classes per week, and only costs 50 tala for registration only. O lea o tō tala, ia tū sanga, ia popepa whaatumu foi. Ni o tātou o ngā o le mata upu wha o le ngangana whaasaina. Ia, lea e masani on whatau tai a tātou universite nei. Ia mo lātou ia e whia o ina le nei ngangana, ia e tā ua lau tūsta sanga mai o tātou pepa whaatumu lo lunga o tātou penga whamtalanga. Lunga o tātou NUS website. Ia, ai awha pere mawhai ona e o lunga o tātou penga ta whailangi. Ia mawhai ona e susu mai, ia tātou ofisa tu tonu. Ia mo tau au ai pepe whatu, ia manisi whamtalanga i te whia mana mai. E lima se fulu tāla le sala. Lima se fulu tāla le sala. Ia mo le vanu vai aso. Karame e se pili o le. E ngā lima se fulu tāla le. Ngā le lima se fulu tāla. Ia, nā ua whafonga mai ale. Pa ia o le tātou tunu. E nā o le lima se fulu tāla. Ia e te tongi. Ia mo le vanu vai aso. Kawa meli o ngana le whaasaina wa e mahe a i le. I vai momo. O nale umi o le vanu vai aso. A tengi whaatulanga i nao ko ngane whaatau tai e. Ia vasenga. Vasenga. Ia o vasenga lava ia e mai le aso lua, mai le aso tofi, mai le itula o le awha lima i le fitu. So lua na stofi. And if I uma ia vasenga i le tātou Confucius Institute, po le House 1 lea i le tātou campus. Nā se noa lau whaasaina leo. Leo iai, ma leo e mai e lau wanu vai aso mua. I whafonga fui taso o tunu, e se e alwatu singa mai. Ia nā whafonga mai a tātou o tunu. Ia olo iai fo ia tātou community courses, po tātou pōkalame. Ia mo tangata lau tele, ia tūlanga ai o peo le ngangana. Ia leo i le ngangana whaasaina. Ia olo o awa o ina tono o tātou Confucius Institute.
Ia po le tātou tonu lava le tātou lau mua nei. Ia tā ua lo su mai. Mo nisi whamatalaga. Ia wai lua vaenga a karame. Yeah, Ia le saole. vaenga mua. Ia ma le vaenga lua. Yeah. O le vaenga mua la le. Le la alu le stala le Yes. Ia o le vaenga mua la. No winga fe le vaenga mua. No winga le whaatalofa. O le fia ai. Fia moe. Ia o tūlanga umana. Ia o le aha i e le vaenga mua lea. Ia karame nisi vaenga. Nisi wharawiloa mo le manu le tulu. Okay, yeah. Wa taimi nei o le vasolo na tolu o le tato tuata nei. So e lava tā pena e fo'i la mo tato pili a onga lela. Ua lata fo'i mai ia le deadline. Deadline for our tuition fees is week 5 on Friday the 13th of August. And also our other deadline fo'i e patino fo'i le week 5 o le tato course and program withdrawal with tuition refund. So our application forms for course withdrawal and program withdrawal with tuition refund is now available down at our student administration office. So please make sure, just bring your invoice down to the student admin team and you'll be able to uplift the form. So pretty much this week, amakailoa ia countdown, just to make sure that our students and their parents, as well as our scholarship donors, are made aware of their time frames e prepare koe foi for tato deadline for tuition fees. Ia. Nā whaafonga tātou o tunu. O le vai aso 5. O le vai aso no tolu nei. Saole. Lona winga tui lua vai aso. O na whaangata lea o le pili a onga. Lo walo lo oa o tau winga tono tātou university. O le vai aso lo na 5. I le aso sfuma tolu o le aso whaia lea o Augusto. O Augusto ia o le a whaangata ia tātou pili. Ai pe on ta ua ia e ta ua lo va ve mai pe a fai e ni si tu na inga Carmen pe la va lo tu va no ana ta to pulisili ia o le sui pulisili man man lo pulenga ia re ma re nga tele o la wa fono ia le ta to university ia i le fa ma venga la va le nei ma tu ia ai ta ua i le ma fai ona tu ina atu le so so ani e a e le su mai ia e tātou te whaisa tātou whengainga, ia mawhata tala noa lau mata aupu. E tā ua lale awai mai, ia ana o se whamanatu na o le vai aso 5, toi 2 vai aso, i lona aso wharaile se furumare tolu o Augusto, o le awha angata i na aile pili a onga. I le aso se furumare tolu lava lea o Augusto, i le vai aso lona 5, o le awha angata i fo ia tātou pepe whātumu, ia mo i nātou ua manao e le toi whaaua wina. Okay. E le toi whaaua wina ia se pokalame ua mai a ona le salai. Ia e toi tu ina atu a toa. Full refund. Yes. Ia e te whamawai mal pokalame. Pe ua e manao e tau ese mal pokalame. Ia matou tu ina atu uma. Ia se leni. Ia sa stongina. Ka mene fai fa malama le vai nga le ma fa fonga anai matua fa te inga a fa pelala na o sanga mua o lo sanga tolu nei. Okay. Ai te wo mo na o ke withdraw porque fa ma vai do mal pokala me de te le to mana o fa one. Okay. O le full refund o me lo te rola la tu mai malu matua o le full refund le ko refund mo mera pidi o te usang mo lua o le mena tau fa manino le i su mai fo i se matua fai se tato fe fina o inga ai le o le fa manino le o le a tonu ala le pidi o talea o le a refund ai pe o le na o le restala o le semester le nei i le tau sanga lona tolu. Yeah. Pe o le a koe wifana kua le tau sanga tasi lua. Ma le stala le. Se fa manino tu langa le fa fonga tu. Okay, yeah. So ole refund le with tuition. E patino lava i le tuata le o le stala mai ai. And also ole refund, it's only
towards your tuition fee. It's not including your enrollment fee. Oh. So enrollment fee is non-refundable. But ole tato tuition fee, whapea lower withdraw within this period before week 5 Friday. Entitle le students e koe withdraw mai le tuition fee le pa whapea wa mai e ona tutongi lona tuition fee. Whapea la ele tongi alanga pili a onga a lewo apalai mai withdraw. There's no refund required onga le ele isau tutong sana tupe e tutongi alanga pili a onga. So just the tuition fee component, because of the enrollment fee, is a foile nga fee which is non-refundable because of kako service there during the amakanga o le tato semester. Yeah, le nau whafunga mai o li ima ta mai ta ia onga. Le mamalo mātua mana o whafunga. Ia, i le toi wha manino atu a leo le vala leo o le refund. Wata ua te le vai ngare karamik. But yai for it is the option. Because it get cases. The reason why we'll request they to withdraw or refund onga o le lava le se le ni po se fa aso foi le ainga. But afa pe lava o lo yai pe le intention e to fo I mai le tametitia onga. We can always we have other options. But afa pe we can transfer. Lo tupe lo to tonu te mi nei mo lesi semester. Sa ole ia so that it's au sosoanie for the lato situation pa or for the next semester le fa pe e ko sa o to ton. Ia na manino le fa manga karameli o le vai ngale. Ava pe o lewa mai ele tau sanga mua tau sanga lua a lewa e restara I lo tau sanga tolu le nei. O lono winga. Afa pere tungina lo pidi ya onga. Ele ai la se refund. Ele po se vai ngala e su mai ai. E osi ata so pe pa fatum. No mo winga. Ele o te pole vai ngala refund. Wa ele ma fai ona refund lau restara. Le tupelo mai ona e tungina e tato enrollment. Ya le amatanga o le semester ni. Ele refundinga. Pau le vai ngai ma fai o nga refund. Pe afa pea ua mai a ona tutongi lo pili a onga ole semester ni. Ona e su mai lea. Ia e toi whaafo ia tu ia lau se reni. Ai afa pea e te mana o pea e se fufuanga pua ngase a lewe manga o e toi whaawau ia lau a onga tausanga fōu. Ia su mai fai lava ona tau fia tato universite ia le lau se leni e toi whaaua wela wa onga ia pe tu inatu o vaenga umana ia o lo tu wa vanua ia mama fai foi ona ngā lulu e atu tato universite e fiso suani atu me sili la le manino le vaenga le wa o le polenga kawe I fai aku fo le refund o foi ni le uri sa voi se matua fa mai e na fai mai la vai ngale lunga TV mo fa fonga tato tu mama tua o lau restara e le ma fai ona refund mai le voi se me tau o le tau sanga mua lua pa pe mai ko refund ya tau sanga mua ma tau sanga to o tau sanga lua e le ma fai le lau manino vai ngale Yeah, and also just for more information and clarification, you can always sue my Le Tato campus, ma visit Le Tato Financial Services Office o la tola lea e patino ai I mea tau refund. Yeah, and but just do please stay informed that e tele lava o nei mata upu also required for approval my tato management. So but please note that IASO Talosanga, please feel free to come on down to visit us. We're all about making sure that we provide you with the best service and the best solution for for your students as well as for your studies. So but for more information, just email us on studentinquiries@nus.edu.ws. E tā ua lo su mai, e tā ua lo wheso tai mai. O lo iaia tātou lenga telefoni, e ma whai ona e wheso tai mai, o le lua o fitu lua.
e mawhai ona e so tai mai ai. Ona tu ina sao lava leo oe i le au nanga o lo mana o mia ele so san. I le tātou vaenga o lo tau nuu mea tātou wala au. E mawhai foi, ona e whaonga ina mai le tātou messenger i lunga tākou Facebook page. E mawhai foi, ona e mele mai. Ia, o tāu, o vaenga na, e tāu ora whawesiri. E tāu a foi le nofo malama. Ai aua e te whaalongo fua i tāla harisi tangata nae e whai atu mani tupu ai o le se a koe men. Ai tāu a lau so tai mai. Ia o te roa, o le au te renga atua o nanga tau ali ima tamai tai a o ngā mara au nanga tu ina le au a o ngā. Ia e te maua le sunga a karameli, ia po le sunga a Angie. O lo whau uru ia ia tātou student service. Ia o le vaenga tau tupe, ia o lo ia le sunga a sua. Diamond Brown. Ia o ia le o lo whau uru le vaenga le. Ia, mana tau whae set. Ia lairo visan. Ia o la ua i o lo o patino tonu ai le si vaenga le o tātou o nanga tau tupe. Ia, ai e au ngā mata ua le whamanino umo vaenga ia. Ia wāne no fo mana mo mātua le netai au karameni. Ia pe se si vaenga ai e toi anga i ngā i le tāpō karame. Wau te roa, ia o le la whanga solo mai a tātou malo whālori ia le netai au. Wa o le tāua lava peo le nganga o tātou pō karame. Ina ia nofo silofia. Is to provide awareness for our parents and also to all those who are looking forward to attend the university or looking for any programs or any courses that they want to undertake i Kongo Tātou University. On tāua nā pukaramini. So for any information on our offered programs, our courses, please visit our website, www.nus.edu.ws. And also, you can also find it in our NUS calendar 2021. So this book here, this is the NUS calendar 2021. So if you have yet to uplift a copy, please visit the administration office. But we also have an e-copy available on our website. We also have our application for admission available online, as well as a hard copy if preferred. So please make sure, if you have any information, any questions or any inquiries, please email student inquiries at nus.edu.ws, and we will ensure that we will provide the best response for you. Ava pea le iai sau karena. Karena pea ona whaalau loa atu I rumanei. Ava pea le mau sau karena, le se me pole hai. E mawhai ona e siasi lunga tātou penga o whamatalanga, lunga tātou NUS website. www.nus.edu.ws. Ia olo o iai numanga ia le e-copy e mawhai ona e download lunga lau telefoni, I lunga lau iPad, tablet, ma lunga lau laptop, and your desktop. Kele me mawhai ngā download ai. E mawhai ona e mai moa iai, ia mai e whai tau iai, I le tele mano na I o pokalami, ia maau au nanga o loo tui na atu tātou universite. Awa pere te fia e-maili mai, ia o loo iai fo le tātou email address, ia po le e-maili mwhaina so tai mai, ia o le Student inquiries student inquiries at nus.edu.ws. Ia mwhaina mātou tāni atuai. Ia o te loka mele ia, se whai se maro longa tātou pokalame, ia ai ato te riu mai, ia o le a whaafonga mai le, ia man mamalu le tātou o mai moa, ia I le au nanga o lo whātino ina tātou lau mua tau sā moa, ia o le a wai mai fo isunga I whai aonga, ia mo whaalau lo ino tātou pokalame. Ala sa whai tātou maro longa, ia to te riu mai le tātou pokalame.
When I owe you love a little, yo man, I'm so time me. Oh, you love enough it's a lie. Oh, let you not tell me. Me umatemana oh I, va a chua talton why. Usutula ina, shout out. Ya carry so na oh, it's all my yota mana oh. Sashi it's suluya, na oh yeah let's ali. Wana oh yeah. Now yes, ooh, yeah. Faiwa e mafatia, usatula imaya. Faangalo leo langa tuwai, salamo ma e tumawai. Fo imaya Yesu, huia ole filemu. Not to pass or look to my oe. If I got town and they all langa. Yeah. Usutula imai, shout out. Ya carry so na oi. It's all in my yota mana oh. Sashi it's suluya. Na oh yeah let's ali. So na oi, tali mayota mana oh, le sashi it's suluya, wana oh yeah let's ali, wana oh yeah, wana Yesu let's ali, usutula inai samtao, ya carry so na oi, tali mayota mana oh, sashi it's suluya, wana oh yeah let's ali, wana oh yeah, wana Yesu let's ali, wana oh yeah, wana Yesu let's ali. Talofa lava and welcome back to our Center for Samoan Studies segment here on our NUS TV channel morning show. We'd like to introduce our representative from Center for Samoan Studies, Mr. Mohammed Mira Sahib. Good morning, Mohammed. How are you this morning? Thank you for the lava mole ne ia no o tatou maua ia o fai fo iona awai mai ai e fa so atu ia nisi fo io ta upu lava o a o wina I tono le tatou lau mua su e ngam ta upu tau sa mo I le pol kalame la leo le tala eli manga no tu fa solo po le archaeology and cultural heritage ia fa talo fa tu fo ile mai mo ta pua ia sa mo le ni ta yau ia a mata mai lava iona maunga te tele se ia pa ia maunga iti au fai lotu mana au fai te talo si tatou atu nu ia me se fo ia nai ta mama tina matua ta ona o ia sta fa talo fo ni ta yau ila to o po le fala maula mulila ia wale ta po ia tatou o fai ia nga to ile fa talo fo le fionga le pusili
Professor Eleke Kiroma ia e mesi foi o le suipule ia malo le pulenga ia e mesi o tu fai vai le University o Samoa. Ia malole so ifo manuia ma le langi mal nei tai. So Mr. Mohammed is here with us today to share with us about one of our important majors in Bachelor of Samoan Studies. It is within the Archaeology and Cultural Heritage, Befa Samoa, o le tala eli manganu tufa solo. Over to you, Mohammed. Ia, whaftai lava karameli. Ia, ta tonu ele I o se whaamatalanga I le fo I lau tele o le tātou mta upu ia e ao na sila fia le tātou atunuu ia misi fui o le whaafonga mai o tama mateni a onga le University o Samoa. I le whaamoe moe o le mta upu a o ina le tātou lau mua o su enga mta upu tau Samoa o whaingoa ina o le Archaeology and Cultural Heritage. A wha Samoa o le su enga tau tala eli ia maanga nuu tu whaasolo. Ia, e masalo ele I lewa o nā o ina le mta upu nei tonu o le tātou University Karameli. Ia, for information o le tausanga e lua afe ma le ono. Na matai o na introduce le archaeology ma le cultural heritage program I te tonu o le University o Samoa. Ia afua wha mawhauwhaula iai petu sa ne wa 15 tausanga. Ia e mantua fo I o le tātou University na whawaina ta siwa walwha. Ia petu sa ne wa 35 tausanga taluai. Ia o le whaamoe la o le polokalame po le mata upu nei tautala edi mo le silafia lau tele si o tātou atunu. O le su e ina ma le whaamau lea o tō wenga o mea whaitino mai ana mua. Sa whaau ngā ina I la tau po tātou tua ia si upu whaawhaingo fie. E ola ina I le soifuanga sa la tau ia ana mua ia ngā tupulanga I fia ua mawai atu. Ia ele I o mai tātou. O le whaamoe au tūna o su e ngā whaatala edi. O le tātou fia malama. Ma whaia se tātou sa ili ilinga. I mea whaitino, tō wenga o mea whaitino. Ia ne fisilingia po o le a se whaatekta inga o ia mea whaitino. O le wha peritani o material culture. Ia wha Samoa tātou tō wenga o mea whaitino mai ina mua. Ia o se whaatekta inga te pe o mea ia maua ni te tonu o le tātou lau whanua I Samoa lawa nei. Pe o tō I maa. O ipu ele ia o toenga o fino tamale sami sa fausia ia a penga na mua ia o vaenga uma fapena o le su ina le tatou mta upu nei o archaeology and cultural heritage o le tāua o le su ina o tūlanga nei mo le whaafonga mai e Samoa ia e meisio tama mateni a onga le university o le tūlanga fo ile le tātou te malama lau tele ai I le tala whaasolo pita o le tātou atunuu Samoa nei ia ai po oha fo ini ni metotia ma au wala sa whaau ngai o tātou tua ana mua e ola I nai le nei lau ele o tō fia au maumana no fuai o lona winga la le whakantalanga o le mta upu nei mwhai o tātou malama I le Samoa sa ia I le tolu wafe tau sangata luai mantua ate tilo le tātou tala whaasolo pito ua tolu wafe tau sangata luai talu o nau luai no foia Samoa e tangata Samoa. Taini lan nei su enga I tonu o tātou atunu. O lea mafuli a tātou sa ili ngai le piriota lean tau no mai papalangi se o mel taini nei. Lawa matua le lei well written documented. Ia whamaumongo le nāwai tau. Tu la se ia pa ia le tolu wafe tau sangata luai. E whaare o iai se tūlanga fo ile le alo ia o le malama lau tele. Ma le silafia fo I le tātou atu. Po amena te tupu le nawai tau. Pe a fua I le tala whaasolpito Samoa. Ia, o nisi wahainga te tele ia kawa I lalo le tātou polkalame nge o le archaeology and cultural heritage. O le whaatinonga le o sairi linga. Mantua fo ia le teaching and research. Ia le ngatala o le ia o ina le tau. Ai whaatinoina fo ia sairi linga. Ia ino fuanga la nei po archaeological sites of the past. Ia mwhaina watu sau whaatekta inga I se no fuanga sa whaisa ili linga mo mea whaitino ana mua. Mo silafia e Karameli e mesi fo o le whaafonga mai e le atunu. Ia tamba mtene a onga le university o le papai ngara. O Samoa lawa ia. E tasi ale no fuanga rea maua I le ipu ele le ta ua nei o le la pizza. Tasi al no fuanga I tonu o Samoa atoa na o oi Maleifua Mai.
o le tā ua le tūlanga lea. Mana tua fo i o le la pita lea le mafua i o na maua le vai tausanga na urua i tū vai e tangata sa mo i sa moa. O le winga lau whamatalanga. O tangata ia na au mai le la pita. Na mai whamautu le la vaenga o polo. Ia i muli whanua ma whaasoro atu i le tūle ia ana. E o mai lal taimi nei. E te leo toi maua se whasi ipu la pita lava. Ia i mau le whamatalanga e tauna malamalama e le winga o le meo le la pita. O le ale meo o ta ua i le ipu o le la pita. O le la pita. O le ipu ele lea ua maea o na mamanuina. Already had decorations on it. Ioi, ua maea o na mamanuina. E ese mai lai le si tu ai ngā ipu ele le ta tele fo isa mo nei. Ta ua o le plainware pottery. O le ipu le ele o mamanuina. O le ipu la pita. O le ele tai tonunga o le au poto ma le au su i tala ele o le tātou atu polinsia. O le ipu le o lo signify ai le first wave of our ancestors who initially colonized the Samoan Islands and its neighboring islands. Lona winga. O tangata ia na mua lava wha inga ina tu moto o le Pasifita. Lea la e au fia i tātou ni Samoa. O le physical evidence la lea po le mau, po le pine wha mau lea. Na o mai tangata ni Samoa ma au mai le ipu ele. O le taimina nei, ia a toi sui muli whanua. Tele no fuanga i nā sa ma ua i le ipu lea la wai lalo le o le titai po ua lo fia le ngā tai whali. Ia lono winga. Ia o la ile tūlanga fo ile le o le si o le suatai mea whapena. Ia matawhia ino fuanga ia sa urua ino fo ia. I o tātou mātua pe tusa o le tolu awhi tausanga taru. Wai, o le ngāla o le so ina o tātou, o le awa o ina o le tātou polkalame nei le University o Samoa. Ia, e whaasoa i le malamalama le. Ia ni alo ma whanau ia whiriwhiri o mai restala i tātou mta upu. Ia wale malamalama lau tele. I le tala whaasol pito o le tātou wanga nuu nei Samoa. Peo no tāua, tala whaasol pito o Samoa, tolu awhi tausanga taru. Wai, e le na o le vaitau le whako o mai papalangi po o. Le sisi awhi tausanga taru ai, ua tolu awhi tausanga taru ai, talu o na tofo ia Samoa. Ia, pe o se whakapulanga na o le autū. Ia, me si fo i o le whaamoe ua mafu ai. O na o ina le nei mata upu tonu o le University o Samoa. Ia, o le si fo i vaenga tau o na ta ua tarameli. Paua lea o le University tono Samoa le whai le pokalame nei o le Archaeology and Cultural Heritage. Ioi, mo le whafonga mai a Samoa. E le o ina i lalo le curriculum le 12 mani 13. Po sisi lava vaenga le si wanga nā i le lau mua o su e ngā mta upu tau Samoa. Ia, o le e ofai e tātou pokalame le o le Archaeology and Cultural Heritage. Ia peo se au te ringa nā e whapula tuai mo le mai moanga si o tātou atunu. Ia, o le ale autū ma le whaamoe o tātou pokalame nei. Mane Faso, Mr. Mohammed. There you have it. If you're very interested in archaeology and cultural heritage, NUS, or the National University of Samoa, has this program for you. So if you're interested, please visit our Center for Samoan Studies office or email us to inquiries at nus.edu.ws, and we will be able to guide you to the right contact person. So famole, Mr. Mohammed, so olala le program le kavainga le archaeology, like for the students' information. How do they enter, or what pathway do they go through in order for them to aveina le mta upu? Okay. Ia mole whafonga mai alum whanau o au tau ina i le University o Samoa le. O le tātou polkalame nei o le Archaeology and Cultural Heritage. E le o ieiso na mata upu fo ile o whaina i lalo le foundation. Mantua fo i le foundation o tau sanga whaavai le tono le University. E o malala taimi nei, e le o i tātou poso o whai lalo i le foundation. Se i wanga nā ua au sia le tamatiti, ma wha amanu e ina langa certificate i le foundation. Po le alawa le polkalame fo ile le complete ile certificate. Ia o nā ngā wa aloa le me ilunga ile si level o tūlanga tau whailonga ia po le bachelor and degree level. O tātou la ia polkalame le o le Archaeology and Cultural Heritage. Na wha moe mo ina i le vainga na. Vainga ia o wha moe sue ia whailonga maurulunga degree. Ia po tūlanga tau bachelor si nei i le University of Samoa.
Lona winga na. Afa peo le wa ma alo foundation certificate. Whatever field of studies a e filfilia. Ia e te me ilo i lunga o le a tapena o i le tausanga mua o le whailonga tikeri. Ia, e whaiona e anga waa ai te su mai enroll i tatou taupu. Winga o le whamatalanga o le su mai fo i le whatalatala noa. Po i eisi whamoe moe ia te oi le anga o le tatou taupu. E whaiona avea as a major. Whaiona avea as a minor. Matua ia whainga whaavai le tatou university ma ala fua le university e ia tūlanga whapena. Por kalame ia a te mana o major, minor, pe elective fo. E mawhaila tātou por kalame lea ona so soani ia te oe whatau nukule le nātou langa, lona winga. E walu ia o e iwa. E iwa ia tātou mata upu ia o le taimi nei. I tonu lava ia o por kalame lea o le archaeology ma le cultural heritage. O isi wāhenga e mawhai ona la tau aveina le tātou por kalame. O la tau ia o matured returning students. Tangata fo i lele wa loa e leo toe a onga, a rasa whainga ruenga, wa lava le experience. La taulana en whai fo i ona ave iei le mahadiri iei. E enroll ai tono o tātou por kalame le nei o le archaeology ma le cultural heritage. Ia, peo se whapulanga atuna o le entry ana po le requirements o le tātou por kalame o i la tau wa iei se certificate. O mai al certificate, ia, po i la tau fo i o lai fua e toi a onga whaawau. Me sea ia nei tangata ia toi fo i mai tanga ruenga malo ia ma tua fo. Ia leo toi fi nau e whaawau a onga i nei tātou university. Ia whai ona su mai e whātantana noa. Tūlanga o le anga waa. Ia pe e fo se interest fo i le tau aveina i le nei mata upu. Okay. O a isu a inga te kiri e mawhai o ngā tau aveina i le nei mata upu as a major. Okay. And as a minor as well. Yeah. Whaftai a karameli, o le taimi nei, o le whailonga tike rile iai lalo le por kalame le o le archaeology and cultural heritage. O le whailonga tike rile o le lau mua so e ngau tau tausanga. Bachelor of Samoan Studies. A whapena o le fua le tama politenia o ngā e enroll i lalo le Bachelor of Samoan Studies. E tolu ia vaenga te tele na iai. Ia pela no tāua o le archaeology ma cultural heritage le siwa ai. E whaiona e major ai. O lona winga la a e major ai. E walu na tāu pua tauana e whaia. O le major na le archaeology ma cultural heritage la tau. Tolu pepa mai le pepa se lau. Ia tolu pepa lua se lau. Ma le lua pepa tolu se lau. Ma tua fwoi une ia tātou e fua le level. Fwoi le e a onga ai. Ia peo le fitoa a mata lau whailonga tike wi. Ia a mata tu lava i pepa se lau. A manuia na tau whai, ia whaasolo atu lunga i pepa lua se lau. Ia a manuia whai na tau whai, ia ona. Ma whaiku le la sanga muli le o pepa tolu se lau. Ia ole umi, e te tau ona ave i le tama onga ma le teina onga i tātou mta upu nei. Ole tolu tau sanga. Ioi, tolu tau sanga complete lola u whailonga le o le Bachelor of Samoan Studies, majoring in archaeology and cultural heritage. Ai foi lá ia isi faculties o tātou university la foi ofa la ko kalami, for example le Faculty of Arts. Tele foi o students i lalo le faculty lia. En fai ona o mai major tātou archaeology. So in that sense tapo major la. Okay. Fai nga for example major in history and archaeology and cultural heritage. Lona winga, e le ngā o tamaiti ia ua fuafua e enroll i lalo le Bachelor of Samoan Studies e mawhai ona anga waa i tatou taupu le ei. So se tamaiti lava i te tono le university pe e se lau faculty le ei. Mawhai lava ona e su atu e whatatala noa. Ua e tātou por kalame o whango i la tau o fia malama tili tātou talafasol pito ia mtulanga no fuanga na mua o Samoa. Pio le pula tuna nava ai karamel. So if you're interested to study archaeology and cultural heritage, all you need to do is to complete an application for admission. This application for admission is available online on our website www.nus.edu.ws, or you can visit the student administration office to uplift a copy. So please make sure, for more information
on our cultural heritage and archaeology, you can take it as a major or a double major from a Bachelor of Samoan Studies or from a Bachelor of Arts. And also for our entry requirements, you could be either a foundation certificate graduate or you can enter as a mature student from 20 years old and above with relevant work experience. Exactly. Is there another level? Is a degree e mawhai fo'i ona study fo'i whanawa o nga ia le archaeology and cultural heritage. Mo le whawhiri karameli te minei e le o iai sia whailo mai lunga tō le tikewi. Whai ona e tau aweina tātou mta upune i o le archaeology and cultural heritage. Winga le whamatalanga o le ngata tātou le whainonga le o le tikewi. Whai e ona anga wha alta me kiti tau awe ia le tūlanga tau tala eli ia mga nuku tu whaso. Leo iei la pe o se postgrad o se masters le ele o iei taimi nei. Iei le wha moe mo le anga ilung mo le tātou university ia me se fui o le atina e o le lau mua su e ngam tā putou sa mo ia. O le a tala i le awanoa na tau ai ona si ilunga ili si tūlanga ia po le si fui level of qualification. Ia le tātou porkalame nei o le archaeology and cultural heritage. Okay. Whai ona whai loa mai i le go team le e totonu o le archaeology and cultural heritage. Ia, whaftai lawa Karameli. O le mātou au waaro i le taimi nei. Ia, naua silifia le whionga ia Professor Maleifua Mai. O le mātou ta iulu na. Ia, o sunga ia Dion Fonoti. Si tasi fo i o whai a aunga sinia. Ia, o loo on PDL leave le taimi nei. Professional Development Leave. Yo lai whaauauno na whailonga fo mai o tō whamanino po le PhD ia i atunu i whafo. Ia, taimila nei tō nei le tātou officer ia na wau ia ma le sunga ia Greg Jackman. O lof so soani le tātou porkalame. Ia ai mai se fo i o le sunga ia Benji Hartley. Ia o mawhai ona so soani mai matu mailo na tau au. Ia e so soani le awa o hina o le tātou mata au pune i o le archaeology ma le cultural heritage tono le lau mua so su e ngau mata au putou Samoa. So le mākoula ia ti e le tō tele. Pe a fua ia isi faculties o le NUS. O le tātou porkalame e le o tō tele nisi e mawhai ona la tau aweina tiute ia ma o ina le tātou mata au. Ia peo na uta ua ia e le i whapeo o matua i loa tau sama o iei le porkalame ia i o le alawai tau fuafua ia ma sosoani fo i le atina e o tātou porkalame pe whapena. Au te talitonu o se taimi o i ruma ia wa lava o ina o tātou walong whanau ia a o onga i porkalame le tono le university. Nona i la si tūlanga fo i le whaiona sosoani mai mai e teach matoe a o ina ia le porkalame le tono le lau mo susu e ngau mta o putou Samoa. Okay. Yeah, but before we close our segment, any highlights from the archaeology team? Yeah, and also be for any fautuanga for any word of advice for our current students, yeah, as well as for our potential students. Thank you, Karameli. Oh, there's a lot of highlights. I am certain that we have done a lot in the past years. Ia le tau mawhainga leo o le tātou porkalame. Ia peona silafia fui le atunu. Ia o le tesiwa enga le la o le whamatalanga. O le tūlanga le tau sa i ringa. O research fo ia whatino ina le tātou lau mua o so ngam tau putau Samoa. I tūlanga la bom tau putau tala eri. O le taimi nei, o lai whatino ina le sio mātou sa i ringa i momoa. I le mele tau ua nei o le whoanga site. Ia, o le me tau ona whailoa atu siu tātou o tunu ia me si fui o tamam tēne a onga. O le whoanga, i le mawhau whaunga lawa ia masu su enga whaatala eri. O le maate lea, sa whaamata ia to i maa, au tātou mātua na mua. O le taimila nei, pe atu saima mātou whaamaumaunga la iai. Ia, pau leo o le maa pito i te le o mawhai o na maa ua i tonu o polu. Masawa, o te tali tonu, o lai ai nisi maa i tua. Ioi, ai le o iei le tātou whaamaumaunga me whapena. But o le waria e mai ina ua urua i maa ua le maa le momo. E fōringa mai. Anga o le taitonunga sa iai. Ai le i maa ua le maa le momo. Whai mai o tātou
me fai tino ia fausia ma ma apo stone tools sa manufacture pe process I tatou motu I se sai tutuila ma manua ona inga ele lei o le quality o le pass out lai mawai ai no walia e mai la le mahua o le foanga le mo le la o le foi la o ele tanto nunga sa fa au ma foi e tanga tai ona no foi o tatou lau ele polu nei ia me sio sala fai ia me fai tino ana mo o le ta ua lana o le susu enga le fa tino ina le taimi nei ma le talenga foi ia ta iao ia me sio le sunga ia Greg Jackman fia mauti no po o ana fia na whaanga ina I me whai tinu po rea tō enga mai ana mua which is o le whaanga pe ona o tā ua ia tele nisi sa I ringa tele nisi sa I ringa ia tai pe o le sa I ringa fo sa whai tua I ari pata wha mau ina ia tūlanga fo I o tō enga mai ana mua I uta I ti awea ma sa musu ia o la lawe continue mai lawe o le taimi nei tō enga ia te fisi ni sisi po ato enga ia ta ua to enga fo ia te pe o au pa ia po olo I le fa sa mo ia o vaenga o mana o fai ona fuaina ma pe map pe le tato wa lau mo so enga ta to sa mo ia ma au mai lai nei le tato lau mo ia fa ma monga politika o le sila vaenga ta ua tau na sila fia le tato wa tunu o il tato po kala mero le archaeology mal cultural heritage o le o ia tato database o te roa ele ia mo se tūlanga fa pe ai fa tai nei tai me o ma fai ona ia I lava le tato database of archaeological and cultural heritage materials ia o le winga la fa mutalama ama ai ona fai su enga I tua I lu mafia koleki le data le mai la entero I ta ko database le o le fa inga lao me fai tino po to enga mai na mua la we lunga ta to te page le o mal taimi ni o va to mal sfulta si afi o va to mal sfulta si afi ia me fai tino ia o ma fai ona fa ma winna I lalo ta to te page le ia o le ngol te page le fai ngoi le lau mo so enga ta to sa mo o le utu database o le utu database ia ne ifisili ia se sipole le mafu anga le ngo ia ina ua fai fa tata noanga ma le fionga le professor ia malama Malaysia po le hasi ngoe fa ngoe na matou te base ia ona suggest mai la vai Malaysia ia le ngoe le utu e mafu mai I le alanga upu fa sa mo fo I le o le sa fa oti le utu o le fai mea man tu foi la ia le tato alanga upu na o le utu ngai refer ia le na vai o le utu foi le ia fa ngo fi pese skama ako po se tama container fo ile teu ia pa fa ngota ale fa pa e ta ul fa me o le fa winga na le fionga le professor o le tato tama ato po tama container le o le teu mai information e fa ta tau le archaeological sites and pure heritage sites de tono tato o tu ia o mafuanga na o le ngoa le la wa teu tua ia matou I le Center of Samoan Studies ia I mafai ona matou fai fua le nga luenga e au noa ma le sosoani me tatou paanga tai peila o le vaenga le MNRE o nasa fa matu mai ia le la foi data le na matou fa nga ina ia e map pai ia le tele o archaeological sites tono Samoa me foi la le mo le toile fa tai tele le la mo su enga mata to Samoa I o foi le tanga ruenga o puna o fa na tu wa ma si o mang ia ono fai ona fa so ma yo ia information mo le fa mo la vo le o ina walo fa na tu tono le tato university ngat foi le va inga foi le sky ai company foi le sky ai ia sa te le foi le na to so ni mai I le fa tino nga la vo nga ruenga fa peni tono le tato lo mo ia o le si va inga tau ona fa tai ona ia tato walo fa na ia sa o ngai nei mata o puma so ni fa ia sa I ringa taimi o so ava no nei fa tai tu ia ila to umma sa ia le nau ta inga e o mai to e tau tapu maua ia to e ngo me mai na mua
le ngai fa matalaina lo tātou tala fa sol pito le o tātou i le taimi nei on tua fo'i a le ai se taimi tua nai e le ai se taimi nei o le taimi la nei a tātou ia o me faitino e tātou te whaongai o le archaeology fo'i ngā o le silua se lau po tau se lau tau sanga lumana o le whaafonga mai e se o tātou atunu ia pe o se o ngā tūna o nisi o waenga ia ma se whautuanga i alo ma whanau o Samoa le au tō waa mai nei le papa i ngāranga man tō whi o tātou e whame belo e le upu le ia e mana tualo whaasino manga mana tualo whaasino manga mai ngā tā uala le tala noa ina i tātou mta upu e le ngā taulo whaasino manga o pine wha mau e tā ngō fia ma su e ina nā te whaamatala ina le tātou whatala whaatso pito e meisio le whaasino manga uti su Samoa leo tātou ola ma soifua i tonu se o tātou tunu so le whautuanga i tātou ia ma whau e o mai e enroll beris tala i lalo tātou porkalami su mai matala mai au mato i mātou fifia lau e whaataltala noa ia tūlanga whapena ia ma awea fo i oe o tamam te nia onga i lalo tātou mta pu pasoa tu fo i se anga waa wa ia i mātou nei ia wala wale wha moe o le whamauina ma le tautapu e ina ono fuanga mai ana mua ia po to inga o me faitino mai ana mua i tonu o se o tātou nei tunu ia pe o se hautuanga whaai ia tautua nā wha mo le tapua inga nei mātua aua nei manatu māma i tātou tamama tene a o ngore university nanga o nei university na o e sila fia karamedi pe te lea i o le sa o tonga o tamaiti e o mai lo i university pe o uma ma fofonga na o le sita mai titira ai ai o le university o le laasanga muli a le o le soifua o ina mai a lo tau mawhai tono le university ia ona e na sia foi le o le sila asanga o buiti so le o langa whainga ruenga a wala ni imana tu ma i tamaiti a onga ia po tamam tenia o ina tono le university ni i tapo inga ma le nofta talo lai whai me tato matua wa o la vale fa so le avena ia o students Famon mole ia manatu mamafa ia tulanga o nei na o sau ai fa ali o ile wa o tama o ngari investi o tenia o ai e ile fa moe na ma fu ai no mai tau vai lana fo i mali oso o wale tapo inga nei matu o le oso o le fa o le porkalame le o le tau putau tala eli mo fa mon ina tau fai una e fo ile mo fai do ia e le fisilingi ia fo i mau o nga ruenga i tai i malo po fea lava de si la sanga de na o ye so i fu mal tam fa ya pe o se fautuanga na i yalo pa no se tatu o tunu ya upu masani le ya o i le lau pu ata ma fainga ele fatu no fu ele mata pia mana ya wana o se fautuanga ma se tu la ma to nei o inga mta upu tono le investi o sa mo ya mo silfia mala mai tatu walum fa na u ya ta u o mai tono investi o Samoa ia misi foi o alava por kalame o fu e le restala mana tuata po inga na matu ia pe o si toi fa popotu na mana nga fa ro tele permit Taila from Mohammed Sahib. So there you have it, our team for archaeology and cultural heritage. You can find them at our Center for Samoan Studies office. A big famalo to our Center for Samoan Studies for such great achievements over the years. To the director, Professor Maleifua, and to your team. And also another thank you to our partners, MNRE, Sky-Eye, and especially all our former students. So if you're interested in studying archaeology and cultural heritage, please visit our National University of Samoa campus or our website, www.nus.edu.ws, for more information. So please stay in tune. Our upcoming segment will be our Faculty of Education representative. But thank you again, Mr. Mohammed. May you have a blessed day. Thank you very much, Carmeli. So please stay in tune for our next segment. Clean hands, save lives. Ai etele ul fali lutua. Etatau lava na fulma urima. Olo ia lava se te pua umo na saunia. E ao na mulmurita ia ile fulu ina o lima. Ia whaonga lava ni se vaila au fulu lima ina ia mautino.
lo malu pui mai nisi o sia mai afia ai I se whaama. O li tū o le whaonga ina fo I o tātou whale le tā ua e pe ona sila fia. E tatau lava ona whanu mau tātou lima I le taimi e mai ai ona whaonga I ona fuanga. Mea ai matau mafa ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo I tutono o le tato o loto a. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui, nai lo le tautonga fitia. Ni mama, whaasau I ngai leona.
Ora dia ndak kiri. Ora tinggal di rumah. Orang apa dah? Kalau kisah ni memang macam apa? Apa dah? Apa dah? Ha? Apa dah mulakan? Oh ya, yang ini. Orang kita muka mahu yang belum. Okay, kau selalu mabuah. Kailangan wal polis kami. Kalau lebih pupungan ng mga ba? Ore fue may siwa, ore fue may. Kinga sa kinga leo kinga karinga kinga ni. Kailangan mga ba po Ngapain sama Mia? Ha? Sa oras paano mo ako sa kamay? Mga bakulo. Nung bubingan ka mo, wala mga mas. Alililig kong. Kufia salsa. Wala ka na ayayas ka mo. Ha? Ele usaw siya may ay. Ele usaw pa siya may ay. Mga wakili ako yun Kalau ba, kamu ay magwala ang mga wakili. Oh, sulit. Ia kailangan agad po ko Saya mga orang ko lang masigit sama. Save lives. Ai etele ul fale lotoa. E te tau lava na fulma o lima. O lo ia I lava se te pua o mo na saunia. E ao na mulmulita ia ile fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fia ai I se whaama. O li tu o le whaonga ina fo I o tatu fale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatu lima. I le taimi e mai ai ona whaonga I ona fuanga. Mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia.
whaonga paipa olo i tutono le tātou lotoa. A ea ngai le pasi, fufulu mua o 5. O le pasi, o nino foanga wā pia e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whātaua a wala ma whaataita inga. Fufulu mama 5. O le aunga lea ma le whaamoe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui, nai lo le tautonga whitia. Mama, whasau i ngai leola. Ia, tōtari umai o tātou pō kalamene tai au, ia e moli atu le whamalo, ia e le mamalu o le tātou au whaafonga ma le tātou au mai mua e lungo o tātou wala hata. Ia, i le mai ai o le whatatanoanga, ia i le tātou lau mua mta upu tau Samoa, ia ma le sunga ia karameli, e pe o le whaidua ni amtanga, ia o lo whanga solo mai pia lava, ia au nanga, ia me se voi la tō lo whatinoina ia au nanga. I tātou pō kalame le aso ma le aso, mai le aso ngofua, ia se ipa ia le aso wharaile o vai aso taitasi. Ia tātou mai la tātou pō kalame le nei tai au, ia e fia e whawhelo i atu, ia le sui o le tātou lau mua, ia po le tātou wā onga whaamalini, ia i tai munu, ia wa awai mai fo le nei tai au, ia mo le tātou pō kalame whalau i loa, ia le sunga ia le musu i tau, Captain le atu oa Sakaria. Ia, o se i kapteni ua lewa fo i ona tau tua i lungo o tātou wā. Ia le ngata i le wā o polu, masala whai. Ia, e mese fo i, ia o atu nuu e mau. Ia, e fia fo i e whai loa i atu langa o se ofisa ai o se kapteni, o se whai a onga sinia i o le tātou wā onga. Ia o le malini munu. Ia, whataro whātou. Ne musu i tau le nei tai au. E tātou pō karame. Whatalo whātou lau whitalinga te wanga. Whatalo fo i le presidente o au le universite. Pulenga. Ia. Ma le paia ma le mamalu whaia aunga le universite. O mo foi no whatalo whātou paia o le tātou atuno. Samoa o mawhai ona maua mai le nei whasalalaunga le ala ata le TV a le universite. Ma o te whawhitai le atua. Ona o mawhai ona maua ni au unanga. I si le fia le maru le tunu. Mea whai o lo tupu. Tonu o le tātou a onga nei. Le universite o Samoa. I o lo whai ngā luenga. Ta renga i amur pola ma le. Whai ngā luenga. Whai talo what. Le musu o le tūlanga leo iai le tātou whangasolonga o tātou pokalame nei. Ia, o le whaafonga mai mātu. O te rope o le nganga tonu lea ia o le whi au o lo tau mawhai au tau sunga i rii whai a onga i le tātou wā onga. Ina ia mori a wafo le sila fia e mātua. Wao nei au nanga, tātou tere i maua le tere o tau sanga. Ia au te loa le ne o nanga, ia lo whaafonga mai a mātua. O i rātou o alo ma whanau, ia o lo o au tau wina, ia o li ima tamai tai, ia o lo o ieiru wha moe moenga, ia e au au nei lunga tātou waa, e ala le tātou waa ngā marini. Ia ai sau no ia a lau sunga le kapteni. Ia i tūlanga fu i o iei wha ngā solonga o tātou pokalame, ia o vaenga fu i fia whaalau i loa. Ia wale whaafonga mai a mātua, ia mana au whaafonga di nei tai au. Aftai te wanga mo le whaafsili. Ia o le aunga ia ali i whio i waai muli nuu. Ia ua lava ta oso. A wale au onanga. A o ina alo ma whana. Ia e a ongai. E whai ngā luanga ia tunu i whafu. O le tūsanga lente o nei na toa mai a na tū whaitasi a onga e dua. Le aunga le sa company wa a Samoa. Ia ma le tātu wa onga. Ia le ala ua tu fatas. Ia ma ua tula i mei sa onga malos. Tasi le au.
ma o le aonga fo i wa uma ona ta mau ele fa la putonga va al langi le IMO ina ia o ina tamaiti e avatu fe nga luanga i so sa tunu wala la o le tapenanga la tatu wa onga ngata i fale e le sta mai tapenanga o wai o le wa amata no to ave tamaiti fafu e uia o le covid a le wa fa nga solo na ave ona ye se va ana mu le va al company va al mosasi le fe nga luanga i tamaiti ia ole va aia i lantou ana fa pe o tamiti sa mo i lunga le va se manue le se afaina te le pila le wala na le uto to e fina ngalo ai uia no mauta to fe o inga i va le ya le wa fa ia mo le vano to o tamiti fa fui ma la uto nga solo tamiti fa ngalo ngai va tele o inei foi le tatu company va ale Samo Shipping Corporation ia le fa nga solo e to telo istamiti lo le tasi le aonga o tasi foi la le provider mo lato o tato vaenga fo ia ale wafu ia ina fu ile e fa nga solo e tamiti ia ole o ina la tamiti tonu ni sila fia matua ia ole no ta inga le aonga e moni ele ngata ina o ia a onga poto le a ole amio ole matolu na ia va ai a le leile amio le tamititi ya e apola fo tamiti sau mai tua e fa le leile amio tata ila ia ma fautua i te miuma e ui ele o se va enga ole a onga ole amio wa ole mena le wo tonu po kalamea al tatu university ele ngate in tatu o ina le poto salala aya o malami Engineer malami yo engineer malami wa ale le lami ya o me le se me ngala inga mo e pe ya fo yo ngal bunga fa vitai mi o ya mio fa malua ele malo ia matu e wa a mio le te titi ya o le na a poto le titi la na mio o le lo fal na lo na inga ai saule tamititi onga na o se onga ina ia tu langa la tawa onga tonu le tatua onga fa ngata fale ia o lewa ia male a onga foule faile tu wata to university se tu anga popo ta se vai aso wa o mai le mana onga ole vaenga le port authority ia po waf pulenga waf mo ila tau fo e ngā lurua i lunga le wafu. Ele o le vaenga ale le wafu. Au ila tau kampania a mai la tau uta i lunga le wa. E wha ingola le vaenga le au Steve Tor, ia po le Steve Toring, i taimi. Sa wha ingola King. Piki ai le awala le loni, ia ona ole a lau le uta le wa. Ia mai uta. Taimi la nei. Langa o le ua iai fo ima tu la fono i pui ai tonu le wafu. Ia ua wha malu fo ila. Mai la tau e ngā lurua i wa. La tau ia pe o le company le PPE, company le Pacific Crime Line. E ia la tu tangata wha pitoa. Ona o le la tau wa. E o la tau e ngā lurua. E o mai la tu container i wafu. Ona mai la ia lea fo ia le. A saula le wa al PPE. Ia ona o wale o le wha ngā lua ngā PPE. E ngā lurua e lunga le wafu. E le o i fofua le ngā lua ngā. Paule ngā lua ngā le. Vaenga o le wafu wa ia o le wa ai. A le vaenga la le al PPE le ave lunga le. Le la whaile la tu a onga. Ina ia la tu lo le saunga le mu. O mea whai ngā lua ngā la tu te ngā lua. Ia po se whai ta inga fo le. E to te le au. Te vai a sisi lunga le pusa fo le whai ngā le container. E le sa whai vali lau le stangata. Ia. O saunga le mu la le. Ia le saunga le mu la. Ia ma le se tūlanga. O la ei whai. E tau ona iei la ei vest. E loa mamau ai mai le tangata le ilunga o le. Tangata le la. Ave le green. I le tangata le la. A wā fo i o le au Steve ko fo i. Po i la tau ia a ngā lurua me le vaenga le al PPE. La tau ia fe e la tau te ave le green. Si vana ngā ua leisa tangata ave green al PPE. E le alu ai fua le tangata le whaingalunga le waf. Le spa, le ai. Ona whatu awha o ngā leo tangata o le au wa. Pe o le tūlanga.
Ia o lato uma ia le ngā rudu i la uina i lalo leuta. O lato la ia le la whaatino i eila o onga le. O le mana onga mai kampania e la ua mai tātou o loi to. Ni saunga le mūle la uina o leuta. Saunga le mūle o whainga luenga. Wai iei le tau sanga uru vai. Le ana o mia i stasi o li i lunga le konteina. Le ana o mia i lunga le konteina. Le mandiwa. Ia, whaulawe nana le tau na tupu. Ono le tau te si o sanga O le tau si o sanga le mu. Tau a ona, iei se la tu ta vale, po isi le pise caravan. E oe malolo iei le teinie. E la ue le auta, lea, a whai malolo le au wha. Malolo la tau, caravan. O le malolo e tonu. O le o moe lunga konteina. Wa le whawhitauli na lena laina mafu. Ona ua moe lunga le konteina. Ia lo atu le avilifi tu ul container lungole o list container ale o ale o lo pe o tulanga na ia o le faunga ina o maia waia o le asisi e ia uta ma fil e faunga maia waia ia il tila fiel ele tangata lite ia nga luenga le stifto o le o mea o le fil le e ia le limiti e fa e ia fo le mafa fatulanga ina e faunga ia ia si le fiel o mai o mea uma fa unga o uma ona certify mai fafu le la po o le mai mal mafa le uta tau ona si o mea na tau ona si sila o me falana le fa ile o onga le mala malama ila to uma o ele anga du e fa pe il saunga le mu ila to taimi uma tau na e sai lingi o le lifi le alu luma le alu tu Bo ele sina solia i tuo lifi. I tuo inga ia tu so le o ngalana. O le a fai le taimi tu o tato university po September. Taimi le fai le pilota le semester break. Afa le semester. Ia le fai le course. O le fatu mai atu le fai le o nga tonu tato tu wanga le senga sa fai lo fai va. Ma o le senga ia o se mana onga i lau whaiwhaiwa. Ia mo i la tau o loo whangongota i tātou alia ma tātou whangongota i tā. Na mātou talo, o wā o lewa noa le leile nei. Lea na whaatupe le FEO. O le tupe ma le FEO le na whaatupe. A mai uma, ia i la tau uma o loo i tonu o tātou tunu i sa wai, ese le mana ia o le tali mai ia. A whai whafonga me se la whai taimini. O te whaftai atu i le. Presidente o le asosi whai bai sa la whai. Ma wa e fo i le tali mai ia sa la whai le. I to tele o la tu suina a wai le o. A wai e whai fua. E leise tupe tongi. A o le au onga fo. Na mātou mana na o whaasala lau fo i le. Ia langa o sa o le ofiso whai ngā whai o la tu sa longo pui e li fo ia wale. I la tau le au wai. Ai, au te tali tonu e ala na whewhele stanga te sau le whapea na ngatala na wasenga fo i le ia 8. Ia ua matua e a, ia ua su e senga aluenga. Oso tuloi tai, tau i male vaale. Ia alua ilo. Le taimi le nei, ua matua i wha maalo si ale pui puinga le ufisio leo leo e ala na whanua. Le ngata i whale o Samoa. Le tūlanga lea tau saunga le mu. Tūlanga tau saunga le mu. Ma le iai o mea whainga luenga mana o mia. Iai o mea whainga luenga mana o mia. Ia i loa e le tangata whelua i waa lea waa whangota. Whao ngā le parasuti fwe le whanga i lunga. Oa mea umalo i lunga le waa ia i loa whao ngā. Awa whamaru sia fwe le laisena ina o waa. O mea la iti uma. O lau le lisi. Ia si le fiala. Ia mai a tau mawhai fulele e jeise la ngona fulele. A wad wha vai teimi tupo i wha ulawa. A whai e malama lama lama whaure me tauna whai. Mea na tauna whai. Mai e malosi le lotu. Ia a wae o le teimi a e tupo i wha ulawa ngua sam. Ia mo me fulele wapu pole. Ia pe o le melna e a o i fo i musu musu atu i fo i le ngati le o ina o tūla fono. Ia malesi na tūlanga o tūla fono le tātou malo le wai. Malosia. Wa le tulafono le leu fa malosia. Wa lai ona tau mawhai mai le au whai. E su e se fisosoan. Whai le la tua. O lea lai to e whai fo i le si hao.
Ia o le ua tatia le saunoanga le fionga le pule le tufia. Le lau tatia po steimi fo o le tuanga o le michi mesta tato. Por tuanga tele. Ia, por tuanga tele. Ia o le awhai le si a o onga whakapiteni. Ia mo le iwa ae la tau e tau a veina le tūlanga leo kapiteni runga o whaangota laiti. Ia a o pokalame lai whaasoro le teimili nei. O le pokalame whakapiteni mo la tau vai e malanga i. Salafai. Salafai. Suila. Ia la ofisa la loa e o kapiteni. O le ofisa no lua. Ai o le tausang fou. Tausang fou le lua afe lua. Ia o le ua unai mea le mātou pasenga leo le masterclass 4. Ia o i la tau lana. Le ala kapiteni ina loa whaana. Le masterclass 4 e maulunga. Class 3. Yeah. 5. 2. So mātou e whaitau tu i lalo hoi wa pēr le. Ai masterclass 5 ona maulunga lai. Ai. Masterclass 6. Class 5. Class 4. Class 3. Class 2. Class 1. Wan la maulunga. Le 1. Ia le whaatumutumunga lana. Ia o lea la wa o ina ia whanau le i teimine to sfuk tolu tamiti. Ia ele class 5. Le au tausanga fou. Ia o stai mua la lea le a o ina ile tukus kapiteni lea i tono tātou atunu. Ma le a onga o lo tamu whaila le mātou wa onga. Ina ia a mai uma ia wha maunga ia a wafo i le tuala puleina i le universite. Ia o tausanga fou loa. Ia ona o se mata upu fo i na laualunga fo i le fono a le vaenga le IAP ale maritime. Ia po i la tau ia la tau te fautuaina ia mata upu te tau ona. Ia male matou vaenga fo i al ministry e tu tonu tātou motunu. Vaenga le maritime i tonu le. O le vaenga le pu lea ia vaa ina i Samoa. So ofisa vaa le. Ofisa vaa le ia so la tona o le leo le na o le IMO i tonu Samoa. Whaftai le musu. Le saunanga malama lau sunga le li kapiteni. Ia po le li whaia unga. I tūlanga umai ewa e whaapupula le neitai au. E pei ana amata mai lava i le whalau i loa ina o le tūlanga o whainga whapaanga. A le tātou a unga. A le malini. Ia whatasi ai ma whaala puputonga waa. Whaala puputonga o wafu. O company ese o lātou tautua ina le tātou wafu. Ma le tātou company waa. Ia e ala i au nanga fu le i le whaangata i whale. Ai le ngata dia o le tātou au nanga o lo tu ina atu mo i lātou ia i lunga o lo whaangota. Ia ona tāme i mai le si tu i le tūlanga lea ona e o fu o iai ma e tala i ono tūlanga malamalama. O le tūlanga lea na e sauno iai i le mawhai ona tu ina atu o tātou wa o onga. Awa onga pupu ia mo tātou provide, mo tātou company wa ia o le industry. Mo se whaperitania. Ia rena sa no i le vaenga ni o wale o le koe i au vaenga sa o king. Pe kerenga lau mai koe ngu ia vaenga. Sa o le vale. Pe lau. Pe te latu a o ia au mai au kama o mai ia. Moni la o tulanga na sa ia. Sa iai ale ala o mai tau atu le mal mai mo mai ra tunu. O le o tātou o le vaenga le e le koe i whainga king. O le ala a o au ina le le. A o au ina le le tūlanga o le saunga le mu. O le tūlanga o le malama fui. O lesi i le ngā luenga e mawhai o na whaatinga e lesi. Ma le mea ngā taileu sa wat. O lesi ngā mea tupo i whaare veraf. E ti ngā, o wi tātou sa mua. Hausunga nei kapiteni. E ki ngā vai, e kai pei alunga le wa. E ti ngā na whai atu. Aua e te nofo i le si kepu po le au wala le au dalo. Ne i te i ua sou e pa ua, se e tu rou whaunga. Tātou wa e o se wa o sa wa, sorry. E fai foi finga, e vatu lau talenga. O le whentai o tātou tu. E vai foi le, i saunga le mumo lato. Wa fua i le va alea o tonga le, a sika le ngoto i le lua afe se fulu.
Ya, o le tele a o ena mali o lalo le. O le teko. Mena ita vale. Ya, langa o tatu. Ya, o le va fe alo ya. Ya, ma tulanga pu le. Ya, e fo I le fai una ono le. Ai ana o se va apala. Ela se fu e o te ranga o palangi na ko fai ku e lunga. Ya, o tulanga la. E wa tara ngo sa bo le ba. O tatu tu ulanga fai ta te le tu no tatu. Pero tulanga na le musu wa ta no fo ia fa afunga le tu. Ono tulanga nei. O lo o tawina le le ia ali ma tama ita I seila I tato wa o nga fa seila I mulinu ia arvengata e ratu male tura fono le umana o ina e fio ka fa parengi male reality por tura ngolo hiringa venga ia ai malo sa ia fa malo fo I alo ma fa lau o le tato lau mo pe fa fonga mai ia le sa I mai la to fo yo lo lungo va o le si tu langa le musu pena ta ua apokala meneta o le abiu ma o tou le si a onga pe ke fai mai na e sidi vasenga e tu lua le tu langa le tosi o le fati nonga o mo meu practical sa fati nonga ngal fati ai ale anga wa mio e ke fa va ai ke le ru ngo se va mo ni lava le talenga tu langa na pe o pe sa o tu langa Io o le tulanga monial na. O le tulanga ia. Po le ale poto. Le lei. Ai a le lei le amio. A watu lunga le va. Ya, ma taulia a watu lunga le va ai ngutuoso. Tali fesili. Po le watu ya mane yo le mulmul tai tulanga le fia poto pe fa ngaina le upuna ya po le mai le fatonunga ai le usta ia le so winga sa le no fo alu system ti ultimately vai ai le amio tamiti e o ina na il ma tolu ia vai o le pe vai le tamiti ma tu tau faia langa matu teilo o lo yai potential na to mititi o lana mio le leila mio le va fa lo mai a la tu lai lunga le va tamana e alo fangia e manga lu manos le musu le turanga le vai te o fa pe mai le I mamalu le zulu po se tula fono ua o sa moa po le nga o tula fo le ka ke fai o se tula fono e launga ta sia o mai le lang Io, o le tula fono umana ta mau o le STCW po le Standard of Training Certification ila langi atu. Mo Maritimes umana langi. E le tula fono. E launga sia umma I le pete sidi pete tula o le tulanga fo le tamu fai ta o file me le o le ambio le ele tau ona fai lunga le va. Wa Silvia, o le va, o lai lunga sam. Ele foi tudo le o ila luxa topu foi ni pefe lungole yana o to wale la a fai ta inga fiule ta o filo lo winu lungol va inu ia o tulanga foi le ona ai topu fa la o ai ole a fai lo tiu le fa la vela vedi Wai o rato mai fe vai lungo va. Te me tu vai lungo va. Tu lo fo ia. Wa ia lo ngo le lis. O la nga lu nga fai le fa la ma le fa. Io. Wa ia lo ngo le lis. Fa ngo le master list. Lo no winga. Il te me tu te ul fa le va. Ona elu le si le po la lo ngo. Po fe ia lo ngo. Ala fo ia lo responsibility fa. Te me fa la vela. O se lila. Ala mo mai oi tau na lo o na le oi le fa ia o ai e fa ia nga luenga ia na fa tali mo le tanga ta uma ia la ngai tofu al tanga tamla na nga tofu al tanga tamla na nga luenga ngolo ua tala le nei tai ao le musu ma le fa fonga le tunu I le tūlanga e pe o nei ia fa tinonga nga luenga e le ngata I lea
au le alo na so ta inga i tonu le putua onga ma le ngā luenga o lo whatino ina i au tō sunga i whai a onga wai le mai mo mai e le tinu i pe whai tō whaafunga o ngā luenga ma le whatinonga o vaenga tau o onga tonu le tātou wa onga whaaseila e tau ma whai rawa le au whai ngā luenga ia wheso utai ma ngā luenga e whaatino pe a mai pe a mai a mai le a onga i runga le wa le ala o sau no manino le sunga le li kapteni ia e le tau visiri ia lo na va mo na to mai i le tele o tau sanga i runga i va a o le tūranga lea na sau no manino i ai mata tala i ai ia le sunga le li kapteni po le sunga le whaiao o mea umai e whaatino i tono le whaiao o mea fo ina tupu lunga o le vasa po lunga le sami ma lunga le va o le amio o le tomai o wanga va o le whainga o ngā luenga mea umalawa na o le ala ua manino ai le fo sa o te lo fo ua manino ma malama tātou tulu le musu ai i va inga mulmulu le tāpo kalami ia sau no ia pe o le whaafonga mai ia le malu mātua mai tātou ia o la sau fo tuanga ia mui tātou o lo ofia au ai mai wa pe o te roa ia o le tātou wa onga e tufi tau whao ia ia wanoa i lea tau sanga ma lea tau sanga ma lea tau sanga i le amatanga la na o le semester ai o fo le semester rongu i o whai atu fo i o le a sau whautuanga mo i nā tau o lo o alo mai i fia o tau wina i le tātou a onga whaseila ia e le ngata i lea i sau whautuanga fo i mātua i le tūranga o lo tātia i fuafuanga le tātou ia wau te iroa pe au nei sau noa a wapel meni o le amio no winga nei sa ngā ruenga ngal whaiao amonia e mana o mia foi le ngā ruenga mātua ia sau no ia lau sunga le li whaiao ia waftai te wanga mo whapsini tonu leo a malama foi ma silfia ia ma le malo le atonu o lo wha fonga mai na o lo silsila mai foi le nei i tūla il tātou porkalang ia mātuai o lo ina le uta le whaimea. O le alawa le whiwhiringa lo walo. Pe fia ngā lue wha a onga le malingi, whea lua i waa. Ia. O le tamititiya ia o oina le lei. Ia e na te maua le mea le lei. A whaifo i o lea e whaafonga mai ma sila mai li whanau. O leisi lea whaititoa. Leisi lea whaititoa mo oi a tunu umau. O lea e yaile koviti mua le whaamai o loo tātou whengai nei. Ia lea e awe tātou tamaiti. Tali tonu wina e kampani whafo. Le lei o tamaiti sa moi ngā ruanga. Ioi. Ia o sa wanoa le lei fui lea. Ia e asiasia tuailo walo. Te lea tunu o le lalangi o iai le whanau. Pe o Israel. Tātou tala noa ia Israel utus pa ia. Ia alto tele o tamaiti sa le whiwa i o le au seila. O le au seila. Ioi, o lātou taunu tonu o le aipa ia. Ia tu ea la ta whaongana. Ia ala o ina o le saunga le mui lunga o le wa. Ia o le si tūlanga. E le ngata ina o le whialua i wa. E le taimi. A o fo ina e matua. Ia ua umatufu i le o langa whialua i wa. Ia ae e jei to mai wha. E alualu i lunga le to mai o le tangata whialua i wa. Ai awane i tā maua pe o se turi pe alu i fafu, turi pe alu i fafu. Le ai. Iai le taimi e pe lima ono fitu tau sanga o whialua i wa. I ono saulai, to e whaafau le mafu fau ma le iloa. I ma tā upo lo o ina taimi nei. Ina ia nofo mai, ala iai le ngā ruenga i tua ia. Ia nofo mai ma le whialua i wa. Ia ale mua, iai le si ngā ruenga i tonu pe whaia onga. Ia po pule company va ia e le wafu ia wa ngā ruenga umana e le tasi se ngā ia pe ngā lue fa i la tau e ngā lue le fui mu ia wa o lesi fo ilina to te le istamiti e ore ia o istamiti ia na le uma o le aonga le malingi ia o mai lo su e ngā leo e wa le to te le alina le ia ai mo le tausanga fou ia whiri te tau whiri le lei, o le alawa le whiringa le tamatiti iai.
Ia pe fia onga la onga ali seila. Ia wa fo i solo num na I tawala mai I le matou fu pitola. Ia. Te lia ma le nganga whaafitai. A wala e matou te leiloa la mi o le teimina o le tasirua masina. Ta o le. E moni la utala. Ta o le. E matou te leilo. Fatua matou loa la mi o. Fa masina, lima masina. Ono masina. Pe ina fatua matou wa ai ai loa la. Fatua sau le fa fo ma le tingi. O le masani le. Awa e pawala le mi o e masani na matou I loa le amtanga. O le fai mea onga. O tau le foi matou ele ni matou suenga fai o tau sanga. O le vai aso fai suenga. Vai aso fai suenga ia o matual na learning up camp o le ia o foi le fa solo ala ele la ia e lo ala tu so le ami o mo na matou te vai. O le fai mea. O le fai mea. Lo no winga. Le fa mau. Lo no winga. Ele fia lu no ngala. Ia. Lona winga e fia feio. Ia na matou tu e fa manatu la ia le ia. Le tau tua matua. A lo pomoni lava te vanga. Wa te le no sa to inga turanga. Matou. Ai o e tau sami le ainga le te no foi ai vai mo. Ai le lopo longa o ia se. Ia, sa o le ia. Se tau saminga o matua o. Ona le tupele. Ale te sau ele sau me angoi fai. La sau fu e. La sau fu e tu langa le. O e sau fu e ma e lo. O la sau fu ma tu. Mel nang tu mai o le. Wa o le ata mua le na ta te vai. Ile ami. Le se me anga. Le pasi su nga le pasi le su nga le la fa. Lua lo le pas. Ya, ona a wa ilo la. Pe o tu langa na e. O le vai nga mua la. Al so inga vai nga foi le lo el malo vale male tu la nga foi le ya e mun ya o tolu de fa masina e tolu de fa masina o ele fa pete lo sa to stangata il te minuti e pe tu langa na no telenga e vanga ma nei ta ya o sa no manino le sunga le li fa ya onga o le li kapiteni foi ya le fionga ya le musu ya le nei ta ya fa fonga le snu ia male mamalu o matua ia o loo fia tuina mai ia so walo ia le tatou aʻoga faaseila I muluu tausanga fou ia ni sina o vaenga o saunoa ia I le sunga le faiaʻoga saunoa foi le sunga le li faiaʻoga I lui tau ia o loo feagai ia ma le aiga faiaʻoga I le tulaga ia o le faimeaʻoga ia o le upu ma le tala e le oseote ai o le alofa ia e tuina atu ia e faamalulu atu foi ia ua le matou galuega pei o le saunoa ia suga le li faiaʻoga e faia se faigatā o le tatou aʻoga faaseila ona o le amio e pito sili ona tāua ai le faapea o se tulafolo na fafau e le musu I tau ma le tuafia ma le malo leai o le tulafono ua ia faatulafono I te tonu o le tapenaga o aʻoaʻoga ia faaseila I le lalolagi ia o te iloa lenei taeao le musu pe se si vaega ia ua o te iloa ia te le vaega o tapokalame ia o te iloa le tapokalame I le vai asfou pe aulia le lofa ma le agalele atua ia o le a tatanoi po le a le mea taʻu o le mataʻu po le taʻu o le notiko ua o te iloa le sina vaega e tau ona manino iai ia ia le whanau po le a le sesega o nei mea tolu o le insinia o le engineering o le nautical ma le fish pe o vaega lana ia e mo le faafofoga le atunuu ia o nisi na vaega e faauau pea ua e le gata ia tatou pokalame ia o le faaiʻuga lana o le faatatanoaga lenei taeao o te iloa ua tau mai foʻi le siʻui o le tatou pokalame lenei taeao ia o le Maleifua Mai ia na o nisi o vaega e fia faapula ia I le tulaga e pei ona taʻua nisi o pokalame o loo faatinoina I tonu o le tatou university ia mo le silofia e lua a tatou semina o le a faataunuina I le aso o le tatou semina o le a faatinoina I le potufono o le aoa I le itulaga sefulu ma le lua le tasi ia toe tasi le itulaga o le faataunuina lea o le vaega lea
Ia o le whātau taia, ia e le sauwha inga whāsai nisi, ia i reu tala plastic pollution as waste colonization. Oi as waste colonialism whamalulu atu. Ia, ma o le mo nisi whamtalanga, whafso tai ia le sunga ia talavou sulu, so na lote eti. Ia, mo nisi whamtalanga e winga i tātou seminar lea. O le sia tātou seminar o le whatau nuina i le tūla tolu, i le afiafi anga i le whā, i le tātou lau mua i mototua. Ia, mo le sila fia le malu leo whafonga, e mawhai foi, ia ona e maua nei, le nei seminar i lunga o le tātou pengo whamtalanga, ia, e mwhai o le asiasi lunga o le tātou website, o le www.edu.nus.edu.ws. O nā o le a mauai i le link, le Zoom link, e te whaongaina, ia mo le mawhai o nei whātasi, ia i tātou seminar lea, ia i lau tala COVID-19 vaccine. Ia, mo lisi whamtalanga, whawso tai te mai tai fōmai, ia Filipina le Sam. Ia, whamanatu atu, tātou whainga ruenga, ali mata mai tai aonga, ia tātou whainga lotu, i le tūlai sfulmane lua, anga i tasi, ia i le wharisa moa. Tala au iai, ia wafo i se, tā ua fo i vahenga whapea, ia i u whatasi i whaatino, ma le whareanganga. O i fo i loa i po e whamaoni i le whainga o mea aonga. A musumutu o tūle nganga tue whamalosi. Tātou fo leo whainga luenga, ia whamu mua tātou whainga lotu, ia wai, e o voi tai au, i o moto i le vise le ni tonu o lau. Oa, le aso ni o tupu, le musu. Ia mo telo tātou whainga luenga. Ali i matamai tai whai aonga, whapea ali i matamai tai aonga, whamanatu atu, o lo iai i tue fia o le tātou lau mua nei papai ngala, ai maise o le tātou lau mua whaseila, i mulinuu o le lau mua i mtotua, ia le vaenga e fufulu mama ai au au. A o le whaia lau me ai tau mawha, ia pe tere ia ngai mai tonu ma ngai fafo, ia pe a uia fo i le whale ui por whale le tau o se tulou, ia tau si le tū mama, ona o lo o pesi le wha mai le nei vai tau, ia le ia whaina lo so fo maloroina, misine ia so, ni aso a onga, ia a o leo wa a mataria tātou a onga. Ia, nisi tūlanga, ia o te loa, o le a nisi whasisi langa, ia sisilane tātou po kalame o le tūlino, ia le tūlana, le tūlai fitu, i le afia finei, ia o la tūina atu, ai nisi whasisi langa. Ia, ai mo le whafonga mai mo mai ar tātou o tunuu, whaftai tele le whatasi mai le nei tai au, ia e moli atu le ngā whaftai tele, ia i sauwha inga, ia mai se fo ia tātou lau mua, ia mwhai on whaatasi tātou po kalame le nei tai au, ia mātou te moli atu, mātou lo whaanga, ia i lātou umolo mai mo mai lunga le tātou Facebook page, NUS Broadcast, whaatasi e marikako YouTube channel, ia malunga le tātou TV valu, le tātou NUS TV, ia e moli atu, mātou lo whaanga, i le nei aso, whamanuia le tu e o tō whaiva, mo tō tiute, ia mātou tausi, ia o lau tapua i mai malu o whale, ia whamanuia le tua o lātou talo, ia manuia ai whaiva le sunga le li whai aonga, ia mai mātou nei, ia male lau mua, tātou lau mua tolu, au ia male whaafonga le tātou tū, tātou toi whei loai i le aso a tai au, ia au se upu po se ngangana, ia o le tau tamari i lau whaafonga le nei aso, ia whaamangalo, lau tau au na mātou te matua atu i nā. Ia mo le taimi nei, ia tātou whamawai, tātou toi whelai, i le tūla iwa i le aso a tai au, i le alofa, ma le anga le lei o le atua. Soifua.